kandi barumbiri emizaano egi yatandika erikuteganisibwa enjura yagumizamu kuzanwa omu njura nyamwingi aho St Kagwa baine ekikopo eki basika emizaano ebiri batarikusingwa bwanyuma y'okuteera tiimu ya Ishongororo High School goal 1-0 okutangaza emigisha yaabo y'okurabaho okweyongyerayo okurwanirira empaka ezi Ijumo Progressive, Mbarwa Ame Secondary School, Mbarwa High School, Nyamitanga Secondary School, Ibanda SS, Weldon School, Ryakasinga Che hamwe n'ezindi nazo zasika emizaano ebiri zitarikusingwa konka omuzaano gwakora ebyafaayo mu mpaka ezi ni tiimu ya Butare Secondary School kuruga Buhwejo eyasinga Buremba Secondary School aha goal 2-1. Irizuba twazana umupira kwa kabiri mu group yitu group 10 kandi twashya points mukaga ikigendero citu na St Kagwa dukora ngo umupira yitu yo natwagisinga nko wagamba ndige mu Ishongororo High School kandi omuzano gwitu na St Kagwa nicyo twatu home team kandi bwabwe omuzano gwitu bwo kubanza uyo kusambanya umwaje konka w'enshonga yo bwire gwazwa n'irizoba kandi batera gore emwe aharusha aitwa tutandikire tutera timu ya Kagamba Secondary School yakira finals antunga moto agitera goli 2-1 erizoba twazana na Sedes Sapienta Secondary School kurugakirhura twabatera goli 2-0 as champions tandikire munonga yistana abana babine amani bine energy yamani konka erizoba narahaba muri laxte tunamanya abaho kikonka usha tuza kugamba nabana turebe exactly ikiruho otherwise iyo mpira no bimanya ubundi nta rumuraka empaka ezi nezokugumizamu kuzanwa okusika hasande obweza kamaririzo zirazanwe gasha kwa Aloysius Byamukama.